Assalamu alaikum ya bale wangiya wasona cinkunnen gara goppitiya wasiya da cisa kukala petiya bakka jirtanitti magala badiya qambiya jirtanif qambatanis biya halkani fi guyya khaliqan nubiya namutuni beitan hala jirutiya balan nutti bute wallen dilitiya garba zulmi senne malumanu wayya dira fi dubartin undil manaya rabbit nufiya nuhaba sujala qatimanu tolchi kuya gafagala garba zulmi senne maluma ikhwani hitanne bahuda damnani kile nubusani nugubba jajjane milan nutiditan nubahuf jannani jecha jiranna lubbuni laawteetu magarta rabbi yaa rahmaani yoo fadhan ajjeesa fadhan sajjanani yoo azalii murtiin dabarte duraani irkoo biraa dhabnaan gama qeedeysanii ni garte ijaanii dirmadduuf yaa Allah qaatimaanu tolchi guyyaa gaafa galaa yoon gamana laalus kajimaan tatame yoon gamana laalus agamsaat tatame lafa gammoojjiiti waan ukkaamame birraa qilleensaa fi gara baddaa deeme oksijiiniin baddaas barni geeddarame ajaa qilleensaatiin dubka kaan qabame sagaleef qabame dubbachuun dhabame ijaa yoom milladduus ijaa waraaname hurrii dukkanaatiif harkuun daddabame yaa mootii shaaramne ol nu baasi jalaa qaatimaanu tolchi guyyaa gaafa galaa assalaamu alaikum yaa obboleewwan kiyya osoon achiin kunneen gara qophiitiyya waasii yaadachiisa